Už sme dorazili, takže by ste si mohli láskavie vysednúť z mýho auta. No ale ja vrátnici jedu na pohotovosť. Tam máš vrátnici, výstup si vypadne z mýho auta. Ďalej. Môžete mi žiť, kde to sem? Pred nemocnici, tak výstup. Ja vôbec nemám tušení, kde sem a vy by ste sa měl chovať slušne a vždy mi, jaký je cieľ mojej destinácie. Objednal ste si taxi cez aplikácii, dali ste si tamhle tú adresu. Týmto pro mne jasné. A výstup si z toho auta. No moment, ale to ne. Vypadni z toho auta, uj do prdele. No ale... Vypadni z toho auta už. Proč na mne křičíte?